Njengoba usushentshile namhlanje usuzenza indoda ubuwazi ukuthi umfazi. Ngiyangena khona Wena wawungachentshanga. Auntie Jemima hanyane. Singayaziyo nje utshwala nje uyaphuza. Wena wawungathini? Wathi ujabu makaza ne-girlfriend, wathi girlfriend soba domestic. Angithi umakoti lo. And then angisungumakoti ngi-girlfriend. Kikopa ubotsa something. Ha ile uba makoti jarateng ya batho swantse o behave jwang. Ke batla. Jemima usile. O batla ke etseng? Usile uJemima. Usile abantu abadala ngisasibatshela iqiniso abasizwe. Wena uchatanga ngithi la ekhaya. Ngicela ubuyele kini uzobuya maso kubuya. Uzobuya kuba ke mungeni Sisi. Ngicela ubhebheze ngesihle uhambe. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascoe, today. So guys, today ke go family nyam Simango, ke ngoletse ke auntie Mona, ke tlo mo fa fela sebaka so rena a ihlalose lebitso la hae ke mang le go wa ngoletse. Motho molo le kae? Auntie Jemima nginibizile la ekhaya ukuthi nize ngoba ngihlushwa umfowethu. Cela ukuthi bangiphumele ngendlu bayozifunela indawo yabo la abazi khona ukuthi bayohlala khona. Because angeke ngize ngihlale nabo labantu laba kulomuzi kababa la. Angizohlukumezwa yilo mntana kaMama. Usirious ubiza ama-camera uzosibizela ukuthi thina siphume la. Yebo ngwabizile ngoba ningihlupha la ningihlalisa kabuhlungu. Njengoba usushentshile namhlanje usuzenza indoda ubuwazi ukuthi umfazi. Ngiyangena khona Wena wawungachentshanga. Auntie Jemima hanyane motho molo hanyane. Ke kopa le emeng hanyane batho ba baholo. So Auntie Jemima ke a utlwa gore ba o hlopha le di viewers di a kgona ho understand. O seking ke makoti wa heno. Angimazi noma umakoti okanye yini khona la. Okay, itsing buze wena. Ke muthwaka so ngihlala naye la ekhaya ngithi mina naye selela so yi2 so mana nje ngeke ngathatha umuntu ungazohlala naye angithi yena uyahlule ukuthi athola indoda ayikhiphe indoda so manje ngihlala naye unenkinga uthi akayenzi lokho yena wayangazenzi lezo zinto. So ke kopa botsa something auntie hobane o vesane ya ha re qala mo wa ba go dimo ke batla go understand this gore na bothata ga lona keng le lwanelang antlantle keng o ilwanelang o re bitse re le show rona hantlantle re tletseng mo ke batla go tseba lebaka leo. Into enginibizele yona khona la ekhaya nginibizele khona ngaye lo mfowethu lona. Singayaziyo nje utshwala nje uyaphuza. Uphuthile khona la emzini kababa. Uwe lo muzi kababa angithi uze ngani. Wena wawungathini? Wathi ujabu makaza ne-girlfriend, wathi girlfriend soba domestic. Angithi umakoti lo. And then angisungumakoti ngi-girlfriend. Ke kopa botsa something o ska re and then a ke go makoti so wena wa tseba ga o le makoti di duties tsa ba makoti ke ha ile o ba makoti jarateng ya batho swantse o behave jwang ke batla. Jemima usile. O batla ke etseng? Usile uJemima. Usile abantu abadala ngisasibatshela iqiniso abasizwe. Usuza nabangani bakhe wenza umuzi kababa ijendi yesi kuyagcwala kuyaphunywa nje kuyakitikwa nje emzini kababa. Kuyakitikwa ngisho nendoda yakho iyamiyekela nje. Mangiqale ngikhuluma nje uvele nje naye abe phezulu. Kuphela khona. Wayiletsa ntlu Pop Hayes kanti ke mostaka ningo. Ngifuna ichaza ukuthi makathi senza Pop Hayes yenza kanjani. Umuntu mekehleli nabangani bakhe sekurong. Makuphuzwa le hukenwa uphumi wakale yetsa Pop Hayes. Phuza sonke so okay akekho ejele makasekhaya kusho ukuthi akakwazi kuba free angasavakashelwa amakhazini wakhe angamvakasheli abangani bakhe bangamvakasheli akayichaze le Pop Hayes ayichoyo ukuthi yibo ngifakile kirile yetsa jwala yena uthi kuyigender ngithi akasichazela ukuthi yini kahle hle emhlukumezayo ngoba uyazenza ezinye izinto naye unesheke kufanele antuthi kuphi makugini awugoci izandla ngithi nawo sithile ufanele ngiyokumela umuntu wangaphandle ukuthi azokwenzela yini abangani bakhe bagcwale la kube ama society wa every weekend. Mama yeko ngisame lapho wena uyi-girlfriend ungacompete nomnikazi omuzi because lo nalo ikhaya labo lena wena una right ukuzisa bochomi la So kumele kwenzakaleni and ngiyabika anyway akina bothatha ba go di chomi di skatla ntho ke batla ngwetse ba gore ha di tla mama batla nako batla ke understand ba tsama nako mang akire ke a utlwa gore ba nwa ba etsang go ba jwang mo bahamba ntathakusa labantu laba mebefikile bangena ebusuku kubangomsindo angikhona ukulala amanga awukhona ukulala. Okay ke amanga kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi uchaza akabe ne-incident ayichazayo ukuthi self nayo uhamba ulala ebusuku nayo isilalisa ebusuku yena utshintsha nabantu utshintsha namadoda ke yena uWes yena utshintsha motho molo wena utshintsha amadoda angazi amadoda abangizela nawo angiyazi umfowethu uye nje usovese wangijingela
paka la Ubani? ubabzungu lo wevene ohlala paka la ebusuku amadoda ubabzungu umuntu oyi-1 chaba ubabdlamini Hawe ma, na intombazane encane eyigcebhezane. Wenza ile igcebhezana ngithi uma uhlezi wena uvesana uhlale kanje ubona mase ubona uzungu. Uzungu uthi phuma kule vele ebusheni ba Okay, batho ba baholo ke a le utlwa re ne le le siyo bosheng ba hae ho jwalo. So nna ntho ke batlang ho e tseba ko rantlantle hobane anti ska re o bitsitse re le Josi Bioscope wa tjho re makoti wena ha o sharp hantlantle. And ha qala bua le wena motho wa hao wa o emella wa utlwisisa. So ntho ke batlang ho e tseba wena ka hore wena hantlantle ke lapa la heno le la auntie. Why ska ntse re botsa so le lovers time and time yena a commenta too much so because of nkare ke yena o controlang this whole situation. Nkare why ha ona ntse ke controlang ke tla emela motswaka le yena beka wena le yena atlanyawo zakhe sezomelwa wena ngizamkhulumela as much as naye khona ukuthi angikhulumele ulethwe yimi ekhaya angeke ngivumele ukuthi u-anti azenzele kuyo ngento engekho akakafiki awumtshela utshintshile nje usuwulala. no auntie re ska itsho jwalo re ska ibuang jwalo Uyangikwatisa but uska uyangikwatisa ngoba nje ngeke ngize ngikhone uyakaphume kungcono baphume. uhlale ngithuka ngayo lento angazi ukuthi wena why wena ungathi mafuna ukushintsha nawe ungashintsha inkinga orini uyamfuna wena uyamkhalela ngizomenzani lo notikiline wakho lo hlale ekhuluma nomfana wase next door utikiline okay please ke lo kopa re thouseng le ratale because of so too much anti wena hantlantle o lla ka hore hantlantle ke a bona hore wena le makoti a le utlwane wa heno so ntho ke batlang ho etseba nna hore hantlantle wena ska re le show o batla go thuse hore mo solution e be eng hantlantle o batla makoti wa eno a tswe o batla go etsa haleng angimfuni emzini kababa kungcono baphume bayohlala ngaphandle okanye kubizwe ifamily kuzohlala phansi kuzolungiswa lento le. Uyithi nina nje kubatla ngiyibutsa labasana njengoba nihlala kuphi endlini nonke no auntie sihlala endlini sonke mara ha o khone hore mohlomong ska o dula le motho wa le we rentela somewhere o be sharp o litle ka o chaka if tshwantse ke tla renta jwang because khona ja ke sebetse mara ra phanda o bona ke ranela business mo le mo ke a rekisa ke tsang so ke tswa ke ya ka yena sa le a etsang ali 1 ke rona re setse re le 2 akere so bothata ba ekeng why yena sa ikokobetse ixabanisa umuntu oyi-1 la mase ngithi ngiyayibheka ni inkinga usisi i-relationship yakho nosisi beyinjani before uzise lo ekhaya no into thina besi right yes so namosha imoshaka mase nginomuntu sengizohlala naye la mina ngifika ukuthi what is the point ukuthi umuntu wami ahlalele ngihlala le and sisele soyi2 endlini it's not like I family crowded manje yena inkinga yabona manje sekafaka lezo ukuthi ngiyangachintsha ngaba indoda sonke lesikhathi bekangabona ukuthi ngiyachintsha ngaba indoda inkinga ayikuzile ukuthi okay hayi sharp ntho mayisisa ke rabona gore lena o changile abandoda tsewa ratlela tseo tse re di bona gore wena fela ntlantle girlfriend ya nka go I changile the whole thing wa ibona la basi nka re dintho di changile ngize ngazenzela I decision yaso nga decide ukuthi angisafuni ukukhuluma nosisi you understand kubo yes because kuba like nini uyasimela eminyango sekasithuka asenzanga next why unalo bathuka wena komnyango angaze ngizobathuka yibo nje mebebuya bedakiwe babuye bayangithuka ngibona ayikho le ndaba angithi ubize nini apho thina soyi2 angithi uyambona uso uyakhuluma angithi ubize nini apho thina soyi2 maye sohlala kanjani singakhulumi soyi2 kumele khulume mopoyi1 angithi mangabe bekafuna kube yimi kuphela eshowini ngabe ushilo ukuthi ngicela ukuthi sibe nale lokhuza I-girlfriend yakhe ingabibikho manje si2 phela mele sizomphendula sithi yes why asho so is it because of girlfriend wa high mo chance and ska re dutse mo girlfriend wa entse itellana le auntie re dutse mo kaofela but ke shebile ana respect for auntie a ka bona le respect enyana mo bontshitseng yona ska bontsha ke motho molo o vesane a hlola a mo wa ka etsa eng hlompha motho le yena asanhlompi ngithema ngifika la bengumntwana mangifika la ngaba umntwana auntie u changile eng gore ntho ifele mo washintsha akasitshele yena ukuthi iproblem nondindwa wakhe lo akahloniphi yena uqale nini ke nje azofike nje azofaka nje into ezincane emzini kababa kungazanga kwafaka into ezincane wrong mama cause kwamele uhloniphe kwamanje jonga ugqoke
kwamanje bona ugcoke Yashisa. Mfaka i-fast coat. Mfaka i-fast coat. Oh, fast coat. Usasefresh uyambona nawe mos. Yeah. Angiphikisani nokuthi usasefresh angithi ngiyabona na usasefresh As angazicephezela long as ngisaphethe Enjoy maka wena awunankinga ukuthi uyazicephezela uyahlonipha ngiyibona inkinga. She's still young. phile ucabanga ukuthi bezoba happy ebona umakoti emzini wakhe ogcoka kanje. That's a different story. So ucabanga ukuthi ngoba engasekho akasaboni ukuthi kwenzakalani ekhaya lakhe. Mina ngimaze naye benye ngimkhetha ukuthi azohlala ekhaya. Siyibonayo mama thina into siyibonayo sibona umuntu oqhebhezayo emzini wabantu akahloniphekanga. Akakashadwa ngithi njengoba nishilo nani. makangakoshadwa ke akungcono akakashadwa akungcono ukuthi okwamanje ke uyasebenza wena mayisisi Yebo dala. so ska how sebetsa why lesa lo irentela unke baby wa hao lo irentela Ke khole sharp, like it's not a stable job. You understand? Yeah, it's not a stable job. or how so be sharp o re leka so ntse ko pa botsa something because of ke mang o rekang dijo mo auntie ska how dula makoti Yimi engithenga ukudla. usebenzi Yeah mara ngiyaphanda ngiyathengisa lapho nalapho. Kunuko KFC emakamereni. Awuyitholi? Awuyithola ayikho into angayitholi lo muntu. Ayikho into aze anikwe nemali ukuthi ahamba yoshayela esociety akhiphe i-tithe esontweni ithola kithi imali. Angazozenza. Yena nje ufuna ukuthi aloka yenzelwa. Abantwana ngapha uye. botsa something uba no pheka nje ke a di bona di KFC ya re tlole di KFC ke dijo tsa so ke mang o mara le dina ntlong kaofela o pheyiwa jwang kana Asadli sonke. Sisadli sonke manje. Angikuphakela. Mina obviously Angikuphakela. Ngeke ngikuphakele ngiphakele futhi nalo sifebe sakho. motho mo le ska wa kana o a retseng so ha retseng batho ba ba hula retseng so wo ha retseng so ke kopa o botsa I'm so sorry ke kopa o ska ba wa ka lena motho mo le ba le retlile re tlo ya le ska wa kana le wena my sis wena o weso bana o mo disrespect 99 nje pela rona ona ntho re ka itshong so but ntho ke o bone kae my sis wena Mara usemzini phela wena kumele uhloniphe ngoba usemzini. Ngeke uzuzitreat ngokufana naye Manje mina usemzini. kushuthi kumele ngivume ukuba idomet. So if Ngivume nje ukuba idomet lokho itswa makungavuma morenta Inkana ngakasho ukuthi ngiphume, inkana ngakasho ukuthi Akusindlu yami. ndawo. Vele kusindlu yami. Eyasekhaya. So mangisafuna ukuba naye ekhaya ngizoba naye ekhaya. maka wena o controla ntlu tsa ba Awunantheke icontroller. control Awunantheke icontrol. Yazi ngiyawisha kubuyele wanibiza kusasemnandi. unalo ikhaya mara mama. Inhlonipho ukuthi lana indlu and Engenabazali. engenabazali and kune freedom yokusebenza. wa ungayohlala kini uze ngokuvakasha ngoba uyavukuvakala Nginalo nje ekhaya. ayohambe ngenxa yokuthi because of wena uyamyekela ukuthi adelele uantanga Teleli uyo ngayazi into ayifunayo asimazi ufunayo. mamelana Ayibona into angayabo. mami anyani my sis anyani ukutshontshela ne adabatsa le nna ke bona okay wo kopanyani anyani la mopakanela okay kopana mamelana una le ntho e ke bona wena la vasane because of situation e bimai obane ntho ke itsebang le le thula pilong gore le dule mo le bana ba motho la re ka be ga etsang le tshwetse ba tlo jotsa gore ke ntwa mahabo lona so a retseng so obane tabe yo ka odima rona ha retseng sona dina le bo ragadi bo mamang bo mangwane ba sentsaneng ba phela sa o bitswe family o tlo gona o solve matter e ke bona family ha itlotla me tlo dula wena lovers e tlo bantshwe shapa Abafethu tsamaya utlo iqala fatshe. motho molo o ka se re bitse be re family ha e gutla bo iqalla fatshe Qale ngifuna ukuthi ilungiswe lento le. Ngifuna ukuthi ilungiswe lento le. because lento le ngalungiswa wena ha o ka qala le makoti wa itjutsa go fela o makoti le ha o so nyale pata ke re so o dula ntlong ya ba so le makoti so wa itjutsa fela re ke hlomphe auntie le wena auntie wa ihlomphela ngwana helo le makoti le itulela shapa ona bothata ibile le itulela le litre hona le bana ba a di bone ka hona le bana ba banyane mo ke we Abekho abantwana. so le itre le batho ba baholo so ha o bitsweng Ke family ra batho sebedisa kelelo ya motho mogolo gore re be le peace. A ke itse gore ke eng bothata ke eng. Yena be le hlompho for. wena mara le wena o kandashis ke re ho bitswe family still wa Bitswe. si wena ba o sa heno hanyane ebile wa batlolla ba le two ya re family ha isa itlile wa gutla Mina ngimanje. Hayibitswe family. Ukuthi family peace. If bekufika ifamily yakhe ugcoke kanje. ntso bua so Ukuthi bazoku-approve wena. Bakuthola ugqoke kanje. Bakuthola ugqoke kanje.
yini leyo zobuthi wena uyahlala ukuthi bayeza lezinto lezi azihlangani namhlanje thina besingazi ukuthi uzohlasela nabantu bama-TV ezacebhezile angitsho antu yazo usejardini sinkinga if wena mamela mothomolo ke batho understand asebothathwa ke yena wa cebhezedi wa batla but ha hlomphe jarata ya batho but singmo hobane ke makoti okay nanekusanani ore se re duele nkgono ganti sekugogo manje akasakhona umntana kumpela but ngiyamhlonipha ngithi nami nayo yamhlonipha umhlonipha kanjalo uyangithola uzemva kwakhe lo lo muntu lo batho ba baholo wo batho ba baholo please mothomolo ska go bitsitse sona ntho go tlo etsang ska ha re vesaneng re qeta ntho kopa o bitsong family mothomolo bitsang batho ba baholo ba tlo buang le lona please ene ke kopa le tloleng tshware rutle batho ba baholo be le mang uzo iphindisele move obani la re fi solution le lirisa le baholo okay yena uzokwazi ukuthi athanda umuntu wami masingayilungisa okay mina ke ngikwazi ukuthi ngimkhole to order ukuthi no yazi nizithobe kaningi uyazithoba bese kuye ugibela ke kopa ska kubela di ceiling lwana if ba ithoba ke okay nabe family baze naye angihloniphe ngusisi omdala lona ntwana ufaka respect yazi usisi omdala mathula listening is a skill umuntu omdala mangabe uyakwazi ukuthi ukuthandele ini ngoba umbona ukuthi uyamblame usisi ukuthi uyaqhebheza wenza kushuthi according to kwazi family yakho uyabona ukuthi akusumakoti right for le family yena yebo for ukuthi ezochata akezanga kubo phela uzeyima ngithi phumani ke niyogalavanda it's fine sizophuma isikhathi masi right mara sizophuma ngama terms wakhe asizophuma maka lona ntwe ka so kopa ubizwe ngifamily uba na no hayi le lona nkakale mara lena twenza into ese right umdala makanga Things right. I compare naye check ukuthi angithi naye makamcoach mangabe bona ukuthi khona la ngayenzi right Unalintshekina. ukuthi you know what girl mhlambe asiyenze kanje maybe izinto zingahamba kahle mina miniskirt ukuthi yena Chumani hayi siyayicela ifamily mayize awutliwe family uyabona lena mfana ithi ni family yabo please yabona umuntu guys I'm so sorry ntshotlo etswang no guys kuri mona hantlantle bo auntie Jumaima ba bitsetse fela family cameraman kopa re tlele ka mo ba rasa please yo I can't. Ke kopa fela ba bitsetswe fela family because of ke a bona la re le Jozi Bioscope la re ka rathayo ba thusa ba le two ba pilonga ntlungena ba le two ba pilonga hore ba dule mo ba le jona tshore ka etsang ka sentho mong ka setseng but bothata gore ha re tshaya ba bontsha gore mane o philo so etsa swa ba batla so ntse go re eri itshilong re le Jozi Bioscope go rwatsa bakeng auntie Jumaima le family ai ha o bitswe family batho ba baholo bo malome bo mamang ba tla ba tlo solve taba ena ya makoti le ntho tse dingata guys ke a le rata ke tla le bona ko episode eng ntšha e re fela ke a fule le ratale yes baby